عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت أو المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت ولا عشاء أدركتم المبيت ولا عشاء وفي لفظ وإن لم يذكر الله عند طعامه وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله. جابر بن عبد الله كان أكي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كاكشي إذا دخل الرجل بيته كجي مكون يابوتي إشيامي كجي مكون بيبا بوتي إشيامي بياميني بابوتي ميه فذكر الله عند دخوله ni eti nyongota efe bismillah ya biamini ibabote shiamie nana nabi sallallahu alaihi wasallam chon ebi ene echo addu'a ni ka babote shiamie ni ake nojimi ni bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna onake bismillah ni jonshin noji mahallu shahid noji fawaid no kolo kejo wolo ni mala ajensi ne ka bismillahir rahmanir rahim jenshin addu'a na ka boti o shin amin jino noji bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Anabi sallallahu alayhi wa sallam ekyamu ko femu ko ne baje e baya dane ba boti shin ne ba ke ne ken addu'a ne na mbia ne aninke adab ni yo shia min bote mo eba fio keje balake bo shia min no ya bote nam asuma ke oke ne ken addu'a ne kono ha salama assalamu alaikum keke obote shia mi alo bote chuemi kegbe ken ba chumi ne ke assalamu alaikum je bolo mana ba bolo wule shia ba kai shin je na ka fio eje ko keje ko edane baba eke ne ke assalamu alaikum ke no men dana ke o aka keshin bami dani o baba mi wara ba ke je bo ho shi ami ni mo ko shi ami abote ko ba no abote mo ko shi aso no du mo gate na denche ni o ha salama assalamu alaikum no no e wo chi fi aka mo ko ba hele no lu ke mo ko hele no ha na kan no eko ke asisiete ke mo ko hele no asuma ka ko se no ya shia kake do jo chela no assalamu alaikum mukole ba salama hu ke kule gon tie joba ni na le ni edomo no gbele shi na hale ke no ko no ofi ono no sumo no helele no ejeme iba fi on joje ko no shi na kan no ofi o e ko no ofi o sumo de na ju no ni ya no lele she ba fi ahunja e ke disturb mo fi amu asuma ke shi tempe mo e ko sene ya no ni je nyono beamini je bo shiani ke obana gate kan agbo kan alo partition besinashi net ni yoje ni abana shiami alo chuemi direct asuma ke biane odomote asuma ke okpo he no domo pampie ko ni pile ko no ne ke no chon he ke sina na bu ne no chon he ke ane ke ka ko shiami ye beamini obano abote mo shiami keji agbo kan nino hu o ha salama ke ashina kanu asuma ke be minimum agbo e kan alo partition e yejeme be o kwejeme ke ha salama ekole mo e sukomi ye tuami yejeme na esumo ni moko na le sekule hin e panu na echichi na efu alo no ko na kan o asu jeme asuma ke odomoten no ha salama anabi keke mo ko ya bote shiami moko ya bote shiami ni efene ken addu'a ne ke bote shiami wa inda ta'amihi ka gbene ke ya ye ni hu ne ke bismillah qala ash-shaytan abunsan chon shayatin ji abunsan na chon bi amahiye nye lo ni di samatan efunji jema wajinjo adope je funji ni ojeme amehie nye lo ni ka meba
e ba ke akeshi kai ne abote shi ami e salama e aye ni we e abote shi me ke bismillah e ba ye ni we ke bismillah e ba ke me ne ke ba keshi la mabita lakum wala asha e ba ke adope dian lo jema woji koko me ne hwe ni yo jema keshi mene wo he beke hawo ni ni beke hawo la mabita lakum wala asha wa idha dakhala falam yadhkur Allah 'inda dukhulihi shikaji ya abote shi ami ya biamini eti nyungotan efe bismillah qala ash-shaytanu abunsan ko akashi adraktumul mabit mene wana wohi ya biamini ma abote shi ami ne ke bismillah abote shi ami ni addu'a na achon ne ko le kra abo ne wa ke bismillah nefe ne kan addu'a ne ake abunsan ko akashi mene wana wohi bia ne obana akashi beda ke je na abunsan ameta wohi ye wo shiami ene je no koni adesani obana ke mukone baya tunwo bi na ke ti o shen miefun ele no na miefun ele bene ba ke ti o shen ewo jan we ele bene ba ke ti o shen nchongbale ele mukwele baya wo bene ba ke ti o shen echo dantolo mukwe baya wo bene ba ke ti o shen fese kwen ejomonye moni fa si bia na yin epa eyin nyo epa ni no be fen bia mi ni be ko eje na kan yo mukwe baya wo bene ba ke ti o shen epa solimu mukwe baya wo bene ba ke ti o shen ke na muslime eyin chele abonsan dagba kama meto wo heni ame bawo na ke bia mi no chi nyongotan bia mi no bote shiami ame kwa akashi adraktumul mabit mene wana wohi wa idha lam yadhkur Allah 'inda ta'amihi ninkaji eyayeni nino hu echi nyongotan qala adraktumul mabita wal 'asha e kwa ma akashi mene wana wohi ni wana nieni wana wohe ni wana nieni eshiji biameni muslime ya yeni alogbo ma de san ya yeni befebe nefe bismillah eke samatan yoni no fiana na meso me gba wo nieni emi hale la jonju mini ju no fiano gota ju no fiana meso me gba wo nieni emi wo biameni bo ye nieni keke olohila biameni no ye nieni ke olohila kan womi asma jo mini jo ne la fin hila stroke mini no fiano ni e ba han ila kamen loken woni emi si biami ni o ba fe bismillah pe amene jamba ka me obi akeshi wo he beke hanye ni eni beke hanye ni eni beke hawo gbene sike anabi ke ke ofe e ba ka ma akeshi ni eni ye ke hawo ni wana wo he un وفي صحيحين نعم حديث إمام أحمد كإمام أبو داود حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن حديث كلا يكون توبر وشاك ضعيفني شاك يننا وداسفويكم أكاشي يعني حسن لغيره النبي صلى الله عليه وسلم يا بسم الله نكاشن لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه مفيامني يا في الولا نفي بسم الله ابي الولا لكن حديثنا ضعيفني وان شاء الله وما كله ابودو نمي كاشن حسن لغيره شنا توجي اسماك في بسم الله يا بيامنا في الولا اجي سنه مؤكده النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث امام احمد بن حنبل يا مسند مك حديث امام ابو داود يا سنن مي حديث ابن عمر رضي الله عنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا
bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Anabi eshe gomi eshe ka wa eshe gomi ye bismillah no he ekeshi keji nyeke ne gbonyo yawo gbonyo bulemi ye nyeka keshi bismillahi ina bismillah babi ene ko wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Eshuji ya nyongba bami nu wakelem fonshi ye gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam egbajiano tona ene ji ado na ba ke me na ba bote gbonyo bule na me ba he gbonyo ne kaka me kelem fonshi ado na ya me ba ke akeshin ye nyongba bami wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka gbane gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam egbajiano tomi jamaine min tonen kebo wakebo wo ko akeshin ene chon wa akeshin mo na gbe shikamo no podenche ehia Allah subhanahu wa ta'ala ehia ojogban because ina gbe heni mene wana keshin bepi ka ke mo ete go mi na afun le mo na gbe eku ese ba jele mi don la ka afu mo ko ni eku ese ba dan lo mo fia mo na afu ke eku se e ba ko dan hiya ya sika ke ne ke gbomone ete obana ke muslims domo go mi ka mengo ye go mi na afu enyemi muslim ye shi nye min ke he ni khutuba min ke nye he ni wakase ni ye teshin akeshin wallahi shi gbini bo abafe bo na kan jenni ekule obanuhi bo mo no fi ona kan go me jenni obanuhi no ke fe me den bo obanu shi ejeme ni sani ehunji akun sa abaro no ba ka obasa no ni jenyo me ni ka amekotoka ya gomi mistake ni tomoni mokwake what about ke angmeyeje what about ke ne ke ejeme question eji te baleten ni musin shi amego ke fon shi ahun ne wa ngbe ke toy me kuma shi ne he ni wo ho etentun won ba aje wo fen wo shi ne he ni mo ngoju eje njamo ko egbo akabe pie ko na ka de san se gboyan aje ngbe ye je no kono kono esa ko je nkeke ni shinu wata ko le wote me ko ye oja kro wako alo we magico ko me apart from osunu wo yo ne alo we shia enyo yo sunu no shia ko me o shie fo shie che for 20 years 30 years o choko je nke woko bodin cho le yake shi no sa ko je mpe beno ya ne ko du mo shono question mi na nuntan na kakalika na kwa gbafu gaton bi ene ne yi bi ene ne ka tue mi tanka dunke wo ko den light sa to be no ko be je me bi ene ho e o sa je ngam ka mi ni ne ta lete e si ke task no fi ano ashum papako alo latest phone no fi ano gam bodin de ko kwese e ba ngona go ba je me osuma ko ba je me o ya ko ko se o ba bi ene o ni le like amekeshin be pina de san shi ogboyan ajengbe ye je no ko e wo e ja ke esa ko jin jen samo e bi of physical ka gbene spiritual physical e ko ji jen de nche samo ni musu se ba na me ba sa je me shi be piole e abala ke shi to na ke to atete no na ke to atete e abala ke me na me gbo na me ti amu ha me asa je me keke kema tadinu tudani bene ke to atete keke lo ke to ale na keke mo go sa je nwe ale etu no gbo no ho tumi na shigbo e ka tun emi no nye no ko nye kpo je hu na nu nta no fa no bi hu ba na ba sa je me ha bo nyo bule me na ka ji be ne yo le physical no fa ni ya no gbonyo bu mi e affect ogbonyo ani yo je me e siji adi bia na ka dan ya so se gbonyo bu mi kwekwe e ba ta moni yo gbonyo bule e ba nu hi no na so ma ka afi gomiye aje ke jema ache le ke jema hi e da ke fun na ba fi around le e affect o many o je me bida na ba fi affect o many o je me e siji mene ke me kumete gomiye wana ke ka me fumo ni ka friji yen ka me fumo etan deme no afi go e kuna kan keke je na set table se je de no na ba to dan ye je no ba fi no fi an ja ba ji jo ye ke no fi anu kafiri ni wallahi wole o ke sande fuafa
si no fia tomo fe tomo na ton e go mi be pie me ni o je me ama me na ise gbeken yoko ni wo ma na ko egba ka sha fun le be mi na fun le e mami ke Daniel ani gbeken egbo afun le che go shike na le la mo mi e fitu egbo ne inte fe je wan ngbe se fe ye na afun le che to mo 2 days 3 days no mi bona kan la mola e no shishi ni mala ko ke ne ke mala ke la ke ona gbeken la mo mi bi le sandi ona ka time say ke o mi ni mo go e bi en o kle pe la mo mi ake me ne ke le ne crossing lane sinima jile la mo mi ko mo le won jole la mo mi ko de te ko mo lo jole be fie be no e wa de che katashiko be pie no e no yo susu mo mi onyo ke ya la mo mi because la mo ete wo yo was psychological one ni di bodente ni bi yo ngbe no ke no susu no ke o ke te wo mi no ne je nyo no nje shaitan no no nje te no nje nyongo ni nyo ke habo revelation ko o ko na le bile sani be ne la na le la won e bila ke ma ba no o inte fe ye ne ke o je won o gbo ne ke ma ne be ke hunfo ne ke ma je ne ko he na afumi ye be na afumi no na ba fun yoko ni asoma eto dan ye jeme dan tolo na fun le ma sen o azaba pimo na ba jole gbo no bu mi na kan pimo hite pe ni twa mi ye no mi ye no pe ne ani fi ne ke dole pe jina pimo ne na e jeme e la mo pe na fi mi ne ke chimene go mi e jeme no call it mo joke alo show mi male kai mene mo e bi ne be na se jeme ne ngbasa ne mene fi ne ka wo kuto ka unke ya jeme so to ni tonye ni we ko le meni tonye na mete na me fi na kan ko le na kan jibi na me ka fi me kume kanyu ho eshil nyumo le na kan ni no na fi of e ko ben nyumo e ko ben e ho nyumo wale aka nyumo sum nye sana se gbeja nyumo le nche wo ye gbeja no to e si yona mo ko ye ke bia ne efo bi na ekwele e bi le hu baada automatically gbega hu kwele gbega le hu na ekwe che ke le efo bi ni e ba ko ekwele keni enchano na kanken ya ene wo gbeke ko ni eje no eke e pangbe na story se ke shanke je no wo fi o ma no short aka no wala aka chi be fin beni wo fi o automatically won word ne ba she wo no there's no two ways about it eke pe gba na we pa efon ekono aka ekele ya chile fun eko ni mogongo na le pa na agba mo be mi na ekele ya story se ke shin fun no short e pa ke la ke shin imbi ke me ko se ke ashon mo ne ke no wo papa na gbe no ke mi chon be na ekele te ne ekele machine be mi na ekele te ne ekele matu en shin ne ekele ke je ne fele na ke me ko se ke ashia da ke ona gbe no be no ba o ke mi ba mi ko gbe no na ka no mo wo mpa ke fun kon no gbe no ke mi bi na kan gbe pepe gbe no ke mi no na kan gbe pepe ngem pa na kan gbe pepe no ke mi toni kele bataji shin wallahi to no ke me bataji shin ke me ya san no ni go ke me ya se je mi wo she bo no bi kwa fi naturally wo fe careful about God be ko te ni onani men ton ye jeme wallahi to better ke bo ba chu ye je wana ka ya agbo kan mo anu agbo ye mankono ni mashallah abafun wo he ko to bakiya wana bakiya ajan afun anabi ke na Aisha me kan Abubakar me ka Umar me kan mo anu anahe ko ni ka afun wo ejo ye peace ko te je no na ke men ton ye je e ko ko se koko boni je enyono alo eteno ye gomi wo wi na ko to kaboti ojeme ke na ngo ye jeme no ni je eteno be mi na ya afu mu na ke mo ya wo gbonyo bule mi ye wana ke mo fiamo ke to ojo mo nli bia nyi bia ne lebe ne yo le mo chimi wi le beni like ya no wo akuchi ami mo fiamo ke to ebote gbonyo mi le he gbonyo ke wo mi ne wo ke to ojo mo jomo je na kan to example shinu wata zuhur e yesena mo shimu kwanye te bia na ke zuhur ne ni kan wo yan ko ba so le bia ne ale ba ke ba fi azumi Ramadan e ba je shiwo ale ba fi haji next week e si jomo kan si sagbe ne gbeja no to ye yi to bi ni jomo kan si bia ne ko ba no ba so le Fatiha halal ni kulu wallahu jeshani atahiyatu jeshani fe jomo ni siko do mo shino ka atahiyatu Allahu akbar ka atahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu no kan eta no te ruku no fe Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil ya ruku
no ya wo no sami Allahu liman hamida no ke obe ni ele nyumo ejemo no ne wa ke subhanallahi walillahi alhamd fe o je nyumo ise ne ko gbe no yeso le mo obe so le mo nyumo yen to mo ko ne ejie trouser ne ke bo ente ne ke tale ewe na ne ke efai ke gbe na la gbe na ma le France alo je na ka na o nyumo yen je jomo ato o jomo keke gbeja no to e jomo tawa mo hi to be no fen wole je mo fiamo ken babo te gonyo bula gele ba he gonyo ke bote ke bula mi da gonyo go ne je go ne ba go ye bi ene sika je gonyo ale we ku me ni musins dia ame alo musins ya mete ye we ku me ni babo te gonyo bula mi ke yo ni e shiji ata we wu alo e papa alo e nyemi ato mo ko ne ye close to le na kanu ke nuni nu ele ho ato enyeme e papa me ato mo ko ne ye close tule lila mamba bote gonyo bule na mba hele fonshi biane atonna doana me ba hele fonshi ke imam ejen ke imam etwa me doana ke bismillah wa ala millati rasulillah wa ala millati rasulillah no paje no ko dife no wa ke bismillah la mo fiamoli non je nyoji wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko ba ke be ne nyama ka se biane because imo go na ko egbo ka me kele fonshi noni nke etenji noni mo fiamo ke to e bote gbonyo bule mi jamo mokobe e wokunyo ko bejin alo wokunyo ko sole e ka gbon musun se ni oje me efi agbe noni je esa na ka ise awo me ni ba gbonyo bula wana woje gbe e ko me ne ke wi sele le ke ni bi fe e bote bule mi ka na wi sele ke dan tolo shi musun jame e ko boka arne kafiri boka le gabe gamin wo hausa min di boka gamia kawai a shofe lo wonje mo gone ya jini ya si if you ne wonje ni kawai de muslim ni kafiri ni original tekele ba do jagele ba fi adua eham nyamin ke ya masalati agba me ke wallahi kaka wote mo ko ba gbo wote me no ka so na aga shi inle ngen kan le arne jeni yo wote in the name of Malam. You are bank go by here or Bunyo ni min do mojeme. Me when you small ishi ni ne shitojin. Ke arne ko se bien muslim ne go waga ade mo se ka arne jibu boli. Bola ka boka jibu. Wallahi because the bien de cho mo heni. Ma protect ni me wana fe mo kan ma so ni ngba mo ko protect me. Ashin ha mo fia mo keke. Ja we shele lo egbo ni muslim ni. Kaka cha nyeme we shele na mba fule. Aga ngba nyo base nyenye no etu ya aga wole amena mba so lala aka cha imam goni mashallah ahlus sunna ne amena me so lale ama ka le fi bi fenja fenye fi ale na kan bi fenja fenye fi ale wole bino afile entu ale ba ton obi ene ya nye fi ale aga na kan ni wi cheme afule adwa na mba afia noji chale wo ke boy eno ba pop baby mom baby malaika enyo ko baba kamba bibo sana o kamba famous steady famous word wallahi gashi na be fe na ba fe na kan bele so mo ne ton wi shele lo yawa o ashi ha mo fiamo keke aso ni gbeme papai e benkele na me funle jagbon o banzani ke gashi la banza biye noni jejelo biamina ha fu mona keke akpa abole mo ye gbonyo bule heneke ka fu mo ye kama wo gbonyo bule me kaka ya fi ado ya hale na bole mo ne ke na bole yo gbonyo bule bid'ani dia nabi sallallahu alaihi wasallam dia madini ni bid'ani na nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalala bid'a fa bid'a lajim wa kullu dalalatin fi nar lajim fa lajim ba alami e jina kan action na nyumo he because nuchu na nyumo ba he kenklen sa nuchu ma fi aka nyumo wa fe no ni je nyo sa ne e fi according to balo sallallahu alaihi wasallam e sunna wo bole mo na bole keke hit mi e chonjo no fa na e chonjo bo nko gbo e ko e ba ne ka bo ba bole bo na kan no mi je sunna nabi sallallahu alaihi wasallam bia me na ka mo e wo shikpon etan keke musu se fe ni oje mo fi amo e chon he wo kibla na e do mo gbonyu e se ne ke na e face kibla ni gbonyu ele ehin mo fi amo ya je hin na awo no ka face kibla agbene ho aka shi mala adua akaramaka Allah adua imam gole ke ba waje
le cho etute ekome ado aje na kan mo fia mo ka face kibla mo fia mo ko wo ni no keke o sole hale obi hesha ni ne esha keke hale obi nybo ne na le mobo mo ne ba tole awe ba ekiti ke ya de mi ba se tole ya mo ne ba na kan aya le ekome sije na ba ke abale hu keke ka gbe na imam ko ma ke subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin ni bidai bota no jogba me la me fe ne walhamdulillahi rabbil aga shishi ko hale kai o jama inshallah wo ba ine yo jogba because ona ninu wo fi hale fe kan a fe ne me fe hale e be jo mo enyumo hin ka we ba ne pimo mo ba na pime mo ibade ebe jo mo shiji na afia fe je Islam number fe to be inshallah oba na ye wakaratu ni ba nye o ba ne ken maje no no yejuga especially mo last ya na ba don wo bi no fia no ni je jamoni e ka te jan ka fe ana me ni ame ya ji me ye sha bia na ele me bia na me ya ji kan na mo ko ne ba iro fe go me ne telefon tie so mo he ni na ke o masala che ko me mi te bia no mo go ne ba so le o ya nyanyo ko soja fun yoku e ba say efi oto ta eduna ne ke e che efi oto fista ne te ruku eduna kan na te won pa ko ba masala aleduna ma le ke je so le mo mi on le ne ke chef na kan o ke ni mo jamo ni ne e ka she jana me ko ana me ko na me fi na kan because so le fe ko anani ne ganyo gamele watu game wosu mo nyungo sini eji kebe bia onyumo beni wosu le wo mo emi mla no ke no na keke wo bon sese ya ke wa cho to meni to egbo egu dole jana me ku meni o mi to beni yo ne ke no mo gwana ni atam se campus imbu space alo ya shani imbu keke na mi to mo gentleman ghetto boy ju to ni ghetto boy ji boy ke call osuma ke fe so no ke mo jam e ba yefo because me na no wala ya ba to be ni me ne ke minchu soja ni nsuma akesi mo ko ke principal ko ba hwe country mi to be ni me ke minchu police no chumo be ni ye ba do ajulo ano na ka no minchu wala he ni nyuma na omobo wa inshallah nabi sallallahu alaihi wasallam ka afu mo na ake na aka keshin bismillah wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam biane wake bismillah ba biane wa ba arrahmanur rahim arrahman karrahim wad komeni yani shiji mini e komeni ye arabic me fin shiji mo bonamo alo minchonle fin mercy neji mo bonamo alo compassionate neji minchonle Abdullah ibn Mubarak ekakashi الرحمن الشجي الذي إذا سئل أعطى الرحمن نيمو مبونا مكو ni كا أكبلني إها والرحيم الذي إذا لم يسأل يغضب رحيم نيمو مبونا مكوني ni كا بيلني الرحيم مي نيمو مفهوم باك ما بو بيلني نان نيمو كاكشي والذين يستكبرون عن عبادتي أتني يابا الدعاء أفي الدعاء نابلني نكمنا مفيو هنو ومو أكا مبي مني مفيو هنو ومو يعني نبي مومي ماما مكبيمو يا سورة البقرة أفتني نيمو كاكشي وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كجي نيوم بيبو بو النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكي نغبا ميو نمو كي كي مامي بو نمو كي نيو جين يستريت اكي اني قريب ان بنك اجيب دعوه الداعي اذا دعان كجي تشلو تشمي مبولتوي شنا كونديشن نينك بو بوتوي كجي تشمي فليستجيبوا لي ممكن تشلي ابو متوي وليؤمنوا بي نلوي اهميه نبي نيوني كيف انك لعلهم يرشدون نفنا بابين كباهام دين ني مو ياك كان باشي ني مو ياك شي سيموني با و اهنو ينه نو نجي عبد الله بن مبارك هني ايوا كشي
ke obi nyumboni na keke Rahim mabo na mo mi obi le mabo na mo emimfu obo fe eje kalima na to ke arrahma Allah subhanahu wa ta'ala ayi mabo na mo epi ya Qur'an mi nam nyumo ina mabo na mo huwe afo na alimiti ile aka aka shenyo mabo na mo iji mo konye efi onu kan ke bani sana bin gode na le mo ne ke she kele keke na ke tomo ne ton le be sha nyumo ko ba kele me kuma na ka e bi nyumo po ne ba kele ka muslim ke cha no ke sole mo na ka no e sole na ka no nyumo ko ba kele ke kele le be shu aka ene sana ko meto le nyumo ko ba kemi mbeshio Allah subhanahu wa ta'ala ke قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم كما إنو جيني أمتون أمسسما لا تقنطوا من رحمة الله نكا فوا نمو مبو نمو نكا ها نمو مبو نمو نكا ها لني نتابلتين باندري نكا ها نمو مبو نمو تالو أكي بياني جيهني باوا نمو مبو نمو إلاشي نكبلي فيها نبنانو نمكا نكا أو نكا ليميتالي لا تقنطوا من رحمة الله نمكا إن الله يغفر الذنوب جميعا الله سبحانه وتعالى كيسي لا الله هو إك إشا فيها كنكيو مكا إشا فيها كنكيو زنا هو شركة هو نمكا كيو شركة نمكا إشي إشا فيها إشا لنمو كيو شنو كي بيجي شركه تما اكزامبل سوره النساء eshiji ajimo ba gbo ke shirk nkwe ayesha ko ke gbo wasana igbele nu okupa ko me ba nye e ba cover na kan esha ni ba na bo mobo ne ke ba ke we wasana igbele nu heni ka sha ko sa ba don sike shirka ya miye kena kan shirka ntuma buhin gbapo o ba la nyimbo keke alo nutu mo efe na ana heno womo bibi otoma bele hingbe nonyu mo keke ibu sikeji na kan shirka eshiji e ya boka alo leji boka alo ya fe no ko ne realize ka smua eneni fe shirka ni ya jele mi ne eje se da na egbo na ka he se na eje na efe shirka e ka do aka nyumba ke shirka ke wo nyumba ke kinle aka ne realize e hele shi na eje se nyumba ke ba kile nyumba den cheni ke inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a e ke sha jami'a e ke fi akenkyo innahu huwal ghafurur rahim nyumba laji monike hesa kio leji minchon le nyongo minchon le nyomoni nya keshi minchon le ni iyo bakasa minchon le bai mobo na lo minchon lo se enu minchon ma ya hausa mi lenu amaka sa bi na ne ke rufia eto shikina akawa mejin kai muke nufi kuma mai son yafewa mai tausayi abinda nake son nufi kenan nyumo ana wa mabo Allah subhanahu wa ta'ala yake suratul a'raf yake wa rahmati wasi'at kulla shay nyumo ke mi imabo na mo ekple no fia no imabo na mo ha no kai nyumo mo na bu e kafiri no kafiri to mo firauna ena no enu ena mo emu ena no fia no na etawa eje na mi minewo nyumo mo na mo wana kenye kama ko ye akucho mi kafiri original army shekule le eskafi mo fiama akucho mi
ko ne shebo ba so ka ah me ne ma ba nyumo ha le ne ke be ole be pia nyumo ka shi e ha me bona afi na me dwan ke laje mo na me hima no kwale ni because of am he no wo mo ne mo am ke pimo ni na wa wosa na gbele no bona afi na me pimo dan nyumo eshisin ibo ke ba pimo wosa na gbele ba pimo exactly according to nuchumo no ochu o ke oye he no wo mo ke ha ni ochu nuchumo fonje bona afi no pimo efa na ke no ke nyumo jalo jibo e ke e wo bu e ha ni ochu nuchumo papa pi bona afi ni e ke kai pi baba bona afi no face no pass bona afi no mini ojo mo efa o bebe ko na kafiri arni alo boku muslim efi ozina e sheli awi efi oneke e solo ojo ba efi eyin sunna se shi e na momo emu e na sika e na neke ka do aka o be mene po efi sha neke shi be na ni e na to la ke shi al istidraj nungbe mole ke hini lenche nuwe aka mole ejeme yoji istidraj e shiji numontoni eyin eshisue mu efe kpoto denche o hani ehelesi na ekuese shadi muslim di bonko ko o ata no ko fon no o ya no ko fon mi o ya bid'a mi o ya shirka mi o ya no ko fon mi o ya business bonyo ko mi no ke kanyu ma ni kaji ko me bon chite kanyu ma ni libi ko me bon fite mu me ne o nyumo to no ko se nyumo to no helesi no ba ko fe sa kwa kanyu onake onu yo twimi nyumo to no ko se no ba nyumo ha wana wa yesha ni wo ko se wo ba ngo المكاشي يا سورة البقرة والله يختص برحمته من يشاء مكان مبو نمو أنا كأكيد نمو بس شاك بني كم مناسو مهو تشوس مبو نمو كهالة إيش مكوني كاشي يافي نمكان بنا بكرة نمو مبو كونه في دولة كيف نيا دولة فني منو نيا بيجي بكرة نمو مبو نيا في نيمبا أفي له دولة أفي له دو المونة سموين على مبو إيش يجوا في إيش كم في نكون في نكى كيس نبانا بمبو بونيو فاصلة يا سورة الزخرف المكاشين ورحمة ربك خير مما يجمعون المكانا مبو نامو ببالو محمد صلى الله عليه وسلم أنيون شو مبو نامو إيه نتيفي نفيانو نادسان بوانا يجي كيك بمادسان يني بنيو بمبو نامو ebe no kono enutu mo na etu efele no kono enyumbo hie nina mo na eyo ajen no nye helele enyumbo hie anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam no aka na ehie le den che ka keshi in paradiso mi bote mo e kemo ko bene ba bote paradiso danumo e balale ke mo bonamo bi la keshi even bogbalo muhammad botete podenche le keshi mi tete podenche illa tagammadani allah bi rahmatihi tanu mo ke mo bona mo balami jene ena mo boke je ke balami ne ke lotomi tani mana pa desu o nutumo aso aka otu ko bo mo de emi ke nu etwon bo mo bona mo shanshin le hu kura sahih bukhari ka sahih muslim ya nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي وفي لفظ سبقت غضبي النبي كبمني الله سبحانه وتعالى بمني بو أدي إتان إما نما نكميني إبنكله إما يولوكميني نكن ولو إيلا نما إنو يعرشينو نما عرشين ما يو إيا وين باوه فينو عرشي أدبو كبني يوين في عرشي ni la Allah subhanahu wa ta'ala lahu eyenwen fi ade ni ne arsha jeneta arsha no because arsha le nyumo le bo ni nyumo no kudugo bene bo na kan ehiale esidi sini tabia ne senne ehiami wajime ni wo fe ogboma de san ne ehiami aka ma use gboma de san jino si Allah no kuno ko be nebo ne ehiale ni eya arsha eno no kuno ko be ni eye Allah no esidi koyo po be Allah no ni eye woloko ya arshe eye wolo e benkele ni arshe no ne ma e wol akane ma e wolo mi akeshi inna rahmati taghlibu ghadabi menyongo mmabonamo e kan eminfu no mmabonamo fafe eminfu wo be fi attention be fi wana ke mboko ni e na ke be esa ne fie fatu
Simo ke e bag within a second ne nu ya twimi ne ke astaghfirullah no ke ba kele fe ba kele no ne fe for good 40 years. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Wa fi lafdhin ya lafdh conclu mi yakashi inna rahmati sabaqat ghadabi. Minyomo tatolete immo bonamo etun imi funye. E shi ona ko fe sha ni wo mi fun no na mobo na bo dan ba ni mo ba ke mobo ke mi fun bo fe finini dan ni mo ba mo ko ni ba patan de san ko ma hin ba me fe finini si be pie mo bona wo jino ni chon yin ke ba wambi Allah subhanahu wa ta'ala ni ina mobo inshallah wacha wakaratun after ni malan kakashi bismillahir rahmanir rahim wa bismillah wa bayir rahmanir rahim he wa baba mas'ala kenkle mala wolo na tola kashi al usul thalatha kona wolo den cheda roughly to 18 pages you know how many pages papers ne here share 18 she ne share here ne no ne dana kan wa wolo den chebia na watan usul thalatha al usul thalatha the three principles, the three fundamentals. Foundation ete ni ama islame kemano alobo muslime ni akabo emano nekeni bi etene yonu mala me ba chitan ni bi ete osulu ni je wolu egbe kenklen oji allah nyongole noni je nyon gbalole noni je eten adini islam le ona ka me ko amele nyumo cha mele islam nyumo ona mele amela ke nyumo ko ni bo adesa nyumo ko ne yenwe to be nyumo ba chite wa na ebi ne kafiri jamela ke nyumo ye kristo fo ile ake nyumo ye Jew fo ile ake nyumo ye muko fe muko la ake nyumo ye because me picha me he lejineke me ko be ba ma cha me ake shin ya me di nyumo to fir'auna qala ana rabbukumul a'la la ke nyumo fe le di mo ne fefe chamete mo go be ne ga shi ti ake le bo hidan e sha me fia me la ke nyumo ko ye mo fia mo la ke nyumo ye sinyumo le tutu enu le no e islam ni no e ni kase mo mi ne ken le na le ake mo ko ne bo nwe mo ko ne bo shikon na kan le even kafiri poli sineke wolo ne e to na chake mini di nyumo le tutu denche no ni je nyu balo muhammad sallallahu alaihi wasallam le je egbe aya mo ko ne le nyumo shele balo muhammad sallallahu alaihi wasallam beme pie na kan ka muhammadu muslim say ame muhammad ameke ama meja muhammad wo kristo wo ja yesu ele woni si muhammad eke moses ja muhammad aya mo ko hu ele muhammad ele allah shele islam se ko no ba shi ene mi shi gbe moni eteno ni fi obo muslim no ba mbo aljanna wa mala ne ba je wolo she ke shi i'lam rahimakallah non wakani la seni wakani pien wakabiana wako le komeko non wobon le komeko ke i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba masail eke nyummo mobona mo ehabu nani ole eje fi malam fi ado ha menkebu akesi eji klebe akesi eji nibi ejwaku eji oti yaminkebu no eji oti yewono ninkake no ko ji oti ye tomo nie ni yeli alo nunumu ede otini kofi no ko ba febu wakake no ko otini ya islam ye ke ofe no ko ba febu ida kashi bodenche ojo ke register mi alo ajebo ke jemi ni bi eje eke kenkleno al ilm kenkleno ji nile neke nile ne mi ne ba chon al usul thalatha yemi nile ne ba chon ni bi eten yemi no ne to na discuss eke nile ni chon de carpentry because carpentry on nile ni de messi won nile ni mogonya afomo ke ne te nile won ya lo le ya park ni bi ne ga fi messi de kase drive won nile ni oro was time o masala che mi obodo abi ne le drive na time wote me wole drive wote me almost often wole drive students efen
ne gona ga mi bia ne me min chon ne ke ni le jino bo hu no le ne ke bo ba chon wo o le driving bo ba chon wo anytime o ke driving ba tunu chumo o ye ejo mo ye mi wo me no ba chon na ba fe no ko papa ama me o ye ejo mo na ka jombo na times 2 a hu na ke bi ne chela no mo fia mo no le ke chon mo ku ke ji no ko pa ni e be se aka ko la ke ka ke islam ni le ye islam no pe ji na attach na fi oni ene le no akwa bo tal janna inshallah shangbe na no bo tal janna be sa no na ni ko no no ba janyu ngo ko ke chon mo ko bo ye ejo mo no ni le ni si ni le ni malan chon ne ke si je ne men chon ne ke ni le ni chon wa huwa ma'rifatullahi ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة نيلن مالان كان نيلن نينچون نوجي كنكلين نمولي نوني جينو بالا محمد صلى الله عليه وسلم لي نوني جيتين إسلامي لي جميني بالأدلة إسلامي لي with proofs, facts, exhibits and evidence je islam le lake ne islam ne masha Allah lake wonu chuno ne ke bil adilla gbe ye siji mo fiamo ni muslim ni ne fe islam sa no fa na ba bile ele no ne he wona efio je ke jemo e ke bil adilla dalili ni wo yo islam no di qur'ani qala Allah qala ar-rasul qala as-sahabati laysa bitamwihi nungoke baloke sahaba ne ke jibe na me practice le ha asumo koshi yemi laysa bitamwihi malan ko kashi bulu ayomo ne aka baka shi qala Allah qala ar-rasul bunko ko pake ma afan ko kashi qala al-faqih kaka ni wake balo ke ko kashi ona odo ame wiemu shona ke malan menun ke ona ne kashi bil adilla with evidence with proof no be ke nko student say ni o shin akeshin ke ona solo mu solo ke je wonde ni wo wole ne ke ni wo pamo wa bia mi ni wo gba mi ne ke ni wo pamo mi ke ya nwe ne ke ne fen ke ya nwe ne ke ni wo ke ba ida wo tuwe ne ka lo wo kon e ne ke wonde mi ni wo mo ye wo chichi mi ne ke wo ko ne fon bia na lo wo mo mi ne wo ka fon wo chichi no ne ke fatiha ni wo ba kan ne ke beni wo ba kan le ke sura ni wo ba kan ne ke beni ba kan le ahon ka shi beni ba ha salama steps e fen ni wo te ko fen ko wa hadithi sahih ya fen ko yi alu aya aje ko meye ni wo be dalili ye nku ko da wo pada kan no ka shi bi wona proof here because jamo islam principles enyo no yomi o fe no ko ni jamo ni ibada ni worship ni ja o ye proof here hujja ke noni huni je jamo ni noni je ibada ni no ba no fe no fia no hu eja ana hujja ni ke haramu ni noni to ma chonji ke ni eje o fe because of ake jomo ku yene kene je ibada ni example to ayi komi lake no mon bay ga komi ga fante komi la da different lu e siji be mini je jamoni e siji o ba nyoye je ni no ba nyoye kasi be na ba na dalili ko ni ba ka je haram ni na no ba pa o to mobile phone nlake mo ni use Samsung ga jomo fe mo ni use China lu abeno ko na kai si je no ko ni we phone sa na she phone ngbe e to kwa ke si mi phone ko no ke no fe example e si ni bi ni je jamoni noni wo yo noni wonu noni wo atade ni wo fe ko halal ni janoni ana evidence ni to ake haram ni to example atade ni wo fe ko halal ni janue ke atale yellow den je nefi to gold color haram ni ke hanu ona ke na jana evidence dan atale yellow gon haram ni ene jana evidence dan apart from no boden je no nu kwa ke haram ni bo yen wo jana evidence na ke no television halal ni ja television o ke ngoro go ni haram ni na ka ni Quran de ba ke aje yaye mi no le Quran den je alo hadith e haram ni wa jana no ko ni ke she ne haram ke balake jamu to musala siyam zakat mini ke bale jamu no fia no haram ni janoni oye evidence ni twake ene sunna ni alo halal ni sanafi for example ona kene ningi wakaso no fa na ba ba je moniko ono ye meke no ye meke nko ono ye meke oko ni kana mo na kan yole o ba no ye
Abdullah ibn Matrud rahimahullah hafidhahullah e kan yoni naka wo e chiji lenche yake hale Sudais professor biane ya kabani lewe kan yoni naka ni ru'usil aya annabi sallallahu alaihi wasallam kan ni aya fin aya e wa ya aya fin aya na gbe chip keke wa je na ne ba je aya ko kro shishi even keji ne ke aya ne ke aya ni here say am a connection to my example fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun ni wa po ha meni solio ni wa ton meni etu etu aka meni solio meni ame solimo mie ame ye gbojo mo ye mi ame ko ame solimo ame ko le nuko ona ke ne e connection with second one shino den chaka annabi efie na ke cha eke fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun esi nofiano ni ibada ni afi jana evidence yehi nofiano adini ni obi amini wa discover aka nabi sallallahu alaihi wasallam e sole janoko kan ente o yama wonu obon fi mu mini wa ne kan nabi fio mo ko ne ba ke wata ke noko kan ente ni ke sole o ya sole mu sibiane noko na kan nabi fio no ke fatahi ni ona jowo ke fataho jowo mo e no bia na ka ko no aka mini do ja ka noko fo ente bia na ke ba mini min babi mustahabbi noko na asuma ke ofi ono fa min jamu ne jana proof esiji adi oba na ko ndane de ba so leke no ko ba fo nte dane ke no ko ba fo nte ni je na kan be hu fio ni le we ko la ke jamu ne efe ke ko kala ke ne bidan je ane bi ni fe mo ko dane ko ne ba so le ke je skills ku medan efo ebie efo ekwa ebie ne ke ekwa ebie ne ke efo ekwa jama dane ba fe na kan shiete dane ba so le ke ka bi la ke akara magallahu ene joto we no anaye onu fiano ni jamu ni kumeto na janna he na anaye dana ba fi mala fu ekume wallahi ene me ni amena ke what realize na kan ni dana me temi kwa abon woji kasemo ame pani kasemo manager Saudi ba manager Egypt ba alo manager kaseni e bia na ina imamship post ke pani kasemo e shi ke se juma dana ba ko khutuba ko ngbe ba ngane ba fi ne ken alo ya fi wazi oh okay alo ba fe ya fe wazi dan ba akwa wolomi siake ni kasemo zuzurutu ni kasemo amekwa dan ni wo bone kere akwoka shi no fia na ba fe ja wana energy because me ni woni waja woni wo fe no ko ni gbama de san ke ba ni se me ke wa ni mo ka shi wo wo nyomo ye ni ma wo shi no no mala ken ne ken bi neji oti nyungole e wo inshallah wa abote mi fe inshallah ko otehe kuma ko bi ma ka shi ni ne imbe Allah yo po mele moko ene ba kwa Allah ye fiahe Allah ye fiahe be mi na Allah we chon ye ne yo be mi na Allah den je ka shi amintum man fis sama an ye mu ni yo nwenye ye lo anabi sallallahu alaihi wasallam he ni Allah subhanahu wa ta'ala ake ya arshe ye nwenfe ni lejumo ye nwenfe arshe ka je no eko bedon e chon bi na Allah yo Allah ye nini je ni tomo ni enine ho anya susu akete ni yo ten sie ni sale ni enwo ye fo e nani le denje ke nani ko wasa na igbele no la aballo me ke o la mi because me ko jomo ji la ka ke me wo mi e ba she ku e ba yi na me na agbedon nyu ba na mo ba ke be le ye nye ya pa de su mo ke gbe ba kala aballo me wo mi ahun to the extent na ke shi gbe kan mi olololo ni mo ba bila la ba bi nyu ba ke shi hal fi mazid mo ya jemelu je ni mo ba ka etan gbo ni wo ke ni ke nani abeku ba malami ni ke mama la me la den che ba ke shi ifa e shi bia ni wo na ni lo be nani e nani shite na de yo ten mi no ko bo no ko ena na je mo ko nani ene me ni ka se mo ne e babu tauhid mi ya sifati mi sifatullah tenyu mo yo ten nyuma hawa shishinu na kana nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele me piye nana me leja me nabi sallallahu alaihi wasallam be ka sunna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke le eshi sunna kati chento katalena funo short pe masha Allah ene sunna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shiba jeje mpe wa
alo mi malaysia o jeje mpe wa je chento ke atale na afu no short trouser na afu no jeje mpe wa na mo ji Muhammad sallallahu alaihi wasallam denche bia ne to the sin of mele mo ni ji gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wo mo ko bi mi agashi muslim bi mi agashi o gbalo se yen mo do ni lo Muhammad gbalo Muhammad se yen mo do ni lo ni sa yen ojugba ni kala do ni beni sa yen ni kala yo nan ko yen authority ko ni manimal la mi hale wa ke because muslim ni no bi mi agashi gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam se yen mo mini ke ne ba because amele gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonyemme ke obi na amele gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam bia ne beni e value yo le wo one of them ba te shimene sumo ne kase gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam because alile mene ye campus ni na pa me ko wa mi minister na me ke o in outfit en fia me fa me to na de musu dia me amento na me sha me amento me pa ko ha me ko me inoni banjo moji bia na mento ni mi ni ame copy beni interest o me kan ya gan university mi ba lecture hall ba na mi ne garam ni mi ba ga ji mo gode ba khutuba me egba na si aso ni hie ne ke Christopher apo ne je fia me fo isiji ke me na beni mo yo beni o yo mo e ba suma ke copy bu si ke mo ko lebo e mo ko suma ke to mo bu ake ni me le gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam e wo bia na me suma na me to gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam especially ka on to na ne wo ko ngame ke wonye me ye kunkun basa mini no yina me ko ni ka me bena me to me fetu no mene to the same beni kafiri here phone ne ke fi ko na ka no muslim to e fi ka muslim na kola e fi assalamu alaikum aga hello ke bena ke bye bye muslim ne e so ne ke assalamu because example mo ko ne fi diploma allo degree engineer allo lawyer allo mini e so ne dress ne ke don mene wo na ke ke ni ne wo ko lon se le wo ko to ne ba fe ne ke fe na ga a lawyer egbe sane dress to professor ne ke allo ne ke sane ona sani mine wo elegbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanu ke abale wiemo ato asahi wiemo to kafiri because elegbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ba Solomon bia ne Solomon ne tena ajano fiano agake obanye suluki se yemo Junaidu se ko ba madhhaba yemo Imam Malik se ko ba akida yemo Ash'ari se akida ni jinyumoli ke gbaloli age yemo Ash'ari se ke ba le suluk ta sol ni suluk te zikri na fi o ne ke point of time o te no fi zikri age yemo Junaidu se ke ba le madhhaba Solomon mofun ne ke age no yemo Imam Malik se na jafe ha gbalo Muhammad e ko mepo be min ni lewe se na mo min jo no motule o alhamdulillah yo dawa mi wo condemn madhhaba kuku na fe islami aka mishini de tijani ajimi de shi ajimi de ahmadi ajimi excuse me to say mo fe no ye ne me je islam yo lolo ko ye me je islam yo lolo muslim je ye islami in your sunna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam say ana salafi jimi je shi ko ga salafi je shi imbe mo kumi awo bo mo kumi mashi after gbalo Muhammad aka hin say ko ga salafi je shi no iye mo say apart from down ni gbalo Muhammad ke sahaba ba fi gbalo se pe ni yan blindly ke maliki ya jimi mi Malik se Imam Malik se ke mbia ke be man Malik le no mo se ba yin ke mo ni se ne ba yin ke ka ton wo ke ko ni wo ko bi no wa fi ha be mo e chi file be san wa yin mo se shame fe ga ma yin gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sahaba se o na ka no islam afi malikiya afi shafi'iyya afi hanbaliyya afi hanafiyya afi auzaiyya afi nakan kawai obana kai imam ko ba te she masalaci ba kai shi kabile question aga ona ga women wo West Africa wo ona ga malikiya mazhab sai wonyo moko nakan ni bila ka gidan uwarwa hausa min ne wi nakan ne ke ka mu da muke West Africa yamma ta Africa muna bin mazhaban na malikiya ne bila ka gidan uwarwa na mo nyeshia na hyo mazaba se ye West Africa me na mo ke blofo me be me na after ni na colonization na me ke bia na me gbe sharia amegbe nyungom la sha me ke mazaba West Africa bongo te kawe ko te ko wi masala chi na ka ga wo hyo malikiya se ko ta ga India me hyo Hanafiya se Saudi hyo Shafi'iyya se wo first ko ka te haji na afi haje
beni mene ma mimbar mabia mene ma mimbar mabia am fami ke muslim jam ahlus sunna jami ahlus sunna no jimini numo ke gbalo according to sahaba radiyallahu anhum mene ni ana ale gbalo wona ja ni efe junaidu ko no mali akeko ha malik na akeko ash'ari gbalo eko wo gbalo muhammad sallallahu alaihi wasallam is him very important shino ni malan chita inshallah mene o ba ko eko meno ni wo ke ba gbe na inshallah kebe yele inshallah keke wachano kenkan ne chitano di nile eke nile no na pale ni bi etene nile no jino koni ole ke a chonle loga mi pe no koni kwen befio ne ho ne ole ni ngmene ni ne akebo ahabo na ka information ne make sense no jina chara ke shini le ye islam ye no ni malanto e chone ke shini ngole ke gbalole ke islam li ne ke ni le ne e very very important ye islam ne ji oti ya muslim fe muslim no ne kome ji oti ya me na ka mbaya na ba chon me wolo na ke chon me ne ke ni le ne me kome hu e ameno ho ka me nya me fe wolo no ama me tashi na me botue no ho nya chon mo nile lo islami mokuba ke kenteni ake mokuba ke ne keni wofio ne ke nimbe wolo ko ye ke ma ke moten nam memorization be no memorize wolo na akase ogbe wa ko wie ko kai shi wo kase ye ne ke wolo na mi ye masalachi aneho central mosque o wolo egbe pe no ba mu ke wo ntomi e no pe fa as reference ke hamo e ya ne agbele wolo mi e bo we agbele wolo mi ba na ye mi alo e agbele wolo ba na ye mi nam anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake shi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din moko femu ko nyumbo sume sane kanyu monto eke bonoko wulu e no ne keke oboji nile eke nile won yufaqihu fi din e hale nile ya dini mi e hale no islamé shishi noji ke nyumbo sumo moko no ne hale mene ke chepo sumo ebi oke ene ekosa shipo ke chepo sumo ebi ne efog be ke minji no ne kenkle is mo ne ke hale education. Because I'm guessing education is the key to success. Allo kafira me become a success na me yo diska. Kona ska no you know feel successful. Since ala jeno ju topic me na sika le me pia ska na me na ko ba he ska fe ame de boani bo am ka fe pay no fe na ba tamba pay ka me bi ka me no fe na me ka fe ba shan for le bo na ha me ni ne ame wale back. Wa me kan hela sami na me na ka me no fe no ba ha na ha me gbomo twe wale back. Waka get successfully can you want to be successfully in habu islam nile wana wala akeshi to be said na ale you can no ji wo shan ni no ji no workation most say no ji no workation because ni bi ete na ke develop man ni bi ete he wale shika kanile na ke he wale ke shika money driver ameji nile mene ke o ye shika no ye gbomocho he wale no ta no machine nile na ka ba machine ke nile be na ka ba machine shika ke wale ke efemi ni useless na ka no ke nile ye ni shika ke wale be ke no efemi ni useless on bi ngo ne ha we ten fen ki Allah subhanahu wa ta'ala la we ka ke mo ko femu ne ba ka se ni e ba ka se nile ewo eno le nyumo de nche ewo eno wa soma kan fian ne kase ni e ba yishi ade san fian ho enyumo hin ni kase lajuo na so aka bia me no mo ni le gbena aka o kase ni o bo yishi ene aka de bia ne ho gbege bi kase ni bia na ma wi ne bota amenchia ka onu kwa ho na ma amena amele psychologically mo fian mo ni e kase ni psychologically ne bon ni kase mo ehe ne bon ni le bon ba ehe e na he no wo mo fi o wana kike na mo fiama ka lili na fini neke na wana kike je wani e na mo fiama ka mo fiama la aje ene ko onupa amele ne bona veni ke fena ka menja menaga
ene seka ko niko kase ni ko na mo ko ne kudobo e bo nchomi to the sen agashi we do no first year boden je o feel agashi ben only no fiano o attention ya mi ne ba ton mi atade yi no akpa no agashi le kase ni le shi megun ni adwamo na agadwamo to ni le o sa ne ba yi shi ame dale na agashi mo fiamo to ball abia ne wallahi ni le se egbe won je ke to mo fiamo ni kase ni ke na kudolo e kudolo po de still ke be to ni na cheshwa e kudolo e mo ko ni ejidi e mo ko ni control ke mo ko kase ne sana na mo ko ni e control le je na kan e ba fe ni overheating nile na kaji bene yo nile ke e charge omo ko ba campus me nile mask me ni ka ni amele lo jogba eno wo lo so wana ka wie na ka dindin shi eno wo lo ni ona wie je na ke na mo je tupeni na mo sa na ga wie na mo ena efe mo fiamo e ya efe ya na ka nile efe ya na kan shi Allah subhanahu wa ta'ala esuma ke shi beni o kase ni nile ke se ekwe ke fa no ne gbo nile ke e fa e gbo o bana mo e fi patapa ya e fi ai sike nile e bon fa mo keke bon kam e bon e shiba o ke wona tu ni o ke meni kase ni wona tu na ke jimi ne ba bale ko bazongo gbe bi ka so le ona onu gba pini be mana me kase na kan be ma recitation ke akase alfa zo jogba na me kan ni ojogba صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا كم بيجي بيدو مسك كم مو بيجي بيدو مسك كرنبوس ونقانيشا نكا شيء أنا شوي هم نكا جيبي نيجي إن شاء الله ني أقعد ما أقبل ما كبا مش إن شاء الله فيو إبعتك بني نيلي فامو إبعباشي وبيبي كان نكا بيجي كومباني كاسني ني إفينا كان patapa أنا شوي ني ana tu han le ni agbala le ka aka fele ni na aka chelele le je na ga ba fite mo fefe le den che agbala ka ba mi fiu na wo bo modi mashallah ne keneke ba aka la ke na tu aka e mashallah be no ka so no bo modi mi amonye ke ba le lo fe bo ne ke aka se ni e ba she ko le den che ba she ona go nu dan nu ni drum no wo no tele ni nu eni yo mi e fa alo etatin wana ga fon bo ko bi ne sike yipe wana ke na control ono fe na yiku e be control ka wo kateni ne shego be mo be control na gaji bi ne yole sike e manage ne kan wo gbe she mo fata ne ke shi ba fata he Allah subhanahu wa ta'ala ka shi yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat nimo ka shi nimo ba wo meniye hemu kaili yenyetiye nimo ba wo ameno sini moke walladhina utul ilma simeni amedi nile loye darajat amame ye nokole wasana yobile me ko bena me kan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sahaba bahi jannatu firdaus jameni me ko me pat ko me ni fatahiye me na me fe jihad na gbe me jihad me nje nyeno me ni fatahiye je me nile loye sini lo ni choje to nile loye anokwale nile loye ya islami ye kafta no oleneke aton no nan mo gbe shimo ka hishiba nile ne hishiba ba mi je nile ni akashi ni ne no mo gbe shimo kenkle ni mo gbe shimo no nile the fear of God is the beginning of wisdom woni mo gbe shimo ka hishiba eyin ojugba nikia ke heshiba ho be pia je time ni ananyo mlano go kama ba shi je no jeje me tana ananyo mlano na time ta no phone na no defend shi na kan bia mo fe ho sha ka oje moko oje onu pako kemoko ye je ne sajamo e shi je ayemeko na me sajamo ni bo ho she akoba ajelo wa jele no ni chonji many amemi mi shishi ni iyamo no pa ye age me because age is very important manyeke eshe manyama jame ni allow the islami to beni nyumbo ne ye wale fe mo fiamo no enyo jo me ye qur'an emi ejo me banza yaka kabi fe qur'an emi hamazin masha'in binamim manna'in lil khair mu'tadin athim utul ba'da dhalika zanim shegi mino ye wale fe no fiano anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gbe khandar batale na kafiri je because of na batale wa me na gbe
sahaba kan de ba mena bona me so le asr ni hunu anyo shi anabi tue ba ne bom me jamo ke lomo wona ga jamo is allowed ye wazimi simeni ko ko obanya me na ga no be na ne be nji aso say na Umar le owo jamo no kemba mene me wo wa me nyomo mene me neke na ga no Abdullah ibn Umar e ya bi ko na te Bilal ibn Abdullah e ke Bilal ke si gbalo ke si nyeka sa yana kame to me ba masalachi ne Bilal ke si wallahi lanamna'hunna ka wallahi wa ba ti amegbe na ke ne emol ejele potoko na ka hadith e ke ejele potopoto na nuko ne ejemu ko alo ejele na kan dan o jemu le isala si bia ne time mi no your authority e moko no jemu ko ne yebo no pa o ke aka he no wo mu je no ji time ni o ba compromise time no ba compromise with onyungo jamo numa hawa shinumu الشيخ الإسلام برهان الدين الزرنوجي يقول بتعليم متعلم طريق تعلمي يتعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل محامد إكاشي كاسمون because نكاسمو أكبوجيني إهامو أنونيان كيامو كفيامو كوني كاسيولي يقول يتفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد فإن الفقيه واحدا متورعا أشد على الشيطان من 1000 عابد كاسمون فقه نو إسلام شيء إذا كان إسلام شيء نمو نيل نيو إسلام شيء نمو إذا جيومو إلى البر كيا بولمي والتقوى كان نمو بيشمو وأعدل قاصد نهامو جاجمو نيجي جاجمو بيبي نهامو in a bright future and goals to achieve. Neke fa inna faqihan wahidan eke nile lo kome yanumomie ashaddu ala shaitani eya hewale shaitan no min 1000 abidin fe nyoji ni ameje ni le jame amekume kunza pe eke kashi Sheikh al-Islam Burhanuddin Az-Zarnuji he said learn for knowledge is honor for those who studies it. And at the end he said, study, understand your religion, because understanding of the religion leads to obedience, taqwa, that's fear of Allah, and aim to achieve better goals. Because a scholar in Allah is stronger and severe on shaitan than 1,000 slaves who are not scholars. Therefore, learning Islam ni kasema Islam ye je gbena bibi oni gbena ni anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ikaka shi al ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dirham wala dinaran inma warathu al ilm. Anabi sallallahu alayhi wa sallam kashi meni yo gbalo asa after gbalo meni yeseji mini nile lo ye nyumo mi kebe nyumo mi fata e bona afina akako nile mo fia wona e kanu e Quran e kanu hadith ala nile lo ni nile nyumo mi le di mo after ne le ni ya no kwale mi esho no gbe ne ye shiba ne ye bule e kechi nile lo ya meji me na me yo gbalo ase o after gbalo e boti al janna me ni ba nya me seji mi ni nile lo ke je sahaba te ke tabi'in ke menu awon kwa shi bia ne ameji me na mba follow wallahi o mogni o shiko bi aketo jahiliye sane kwakwa habo no to no bi ekase ni ekase Quran ekase sunna je no kono na agbene won akase ni boni afi no ke aton me in the first place. Imam Malik kaishi ma ta'allamtu ilman illa li nafsi e ken kase ko ni dan ta ko shanke ya kase ndan fe na kan ni akase intention nke ta she di min kase ni ke han eke wama ta'allamtu ilman li yahtaju an-nas ilayya eke ni kaseni hon bona fe ni gbe ma de se ma bu an he aka kaseni si be fe be ma kaseni min kaseni he wa kana an-nas kadhalik si beni na nyumo ni fe gbe ma de se na kan kaseni after ni kaseni san ma chon me ni mo fe le na kan e si a kaseni bona fe na kaseni min to ma chon imam min kaseni ona ken kaseni me pe kan na ni
ame feel like what me ko to mo be ne ame na mo fia mo hiji me pika me boni kase mo na me ame to imamship postco neke na kam di mo ko e banje mashallah me like sani imana imamship anke mala tashi make imbo imam yeli 10 years ni keno ko imam yeli minister ni ko apele no 10 years ni 2008 ni bon imam yeli solemo imbo khutuba hamo o keno ko yemi ni no sani ya apele ye ben no mo yo mo no konklo me gon bagage ato awomi assistant chief imam ye tashi mini neke enene gbanyena onukpa ni sheshe I have to like explain things to them nkena ke enene gbanyena wallahi jeni no wa kaseni kenkle ko bantu no wana wo ona ne kan lo na ni me kaseni jena ke jibi ni sani ko odwen je imamship won wo kaseni imamship mo fo ne le ni imamship nko be mo go pele he kiyamo ni mo fi on ba olubu ejeme wonye ke no fo ajina je akaseni bona fe na cho imam na cho la ato neke ni fikra ni yo gbema de se me pi ncho mi wo kana ko ni kaseni no many amame no mo kameke na kan mencha ejomoji e wa ko position ko no wonye wo ko waka seni because of imamship whatever kwen kanyu mo ka wa sha je mo fe le do ni na ka shi bia na mi ha khutuba lolo shi kanyu mo ka wa sha ko agesa na cho na ka mo wo fa ko let me future wa mi ma ton chief imam e Ghana because in the English in the Arabic in the niki mo chief imam e Ghana ni ka onukpa ni wi ona bebe onukpa onyo attack le be ni ko gbe kan wa no always say okebe agbene ke lebe ni ma wi no nu sha keshi jomo no susu ene esa na susu wona kan akasuyo ni kenkle bode nche no ke ben kenyumo no ni jenyo ke gbe ma de san ke sha menta wo no ke ha me aloko na ke onile ba hia ni nile hu ni kase mu hu is for development of society and environment. Knowledge is for development and society and environment. It's not for chaos and panic and fear. Me pia na ke kasi ne be sani bia ne sani attention. O be bia na ke ngbe ni wo gbe ni kasi mo na ngere mo go be question. Je bi e na be question like am go be question e pa to mi ke baba. Ye ni kasi mo na kasi yo mi because all moko e o mene ma fremile. Nini boni chomo da ni ko ni boni chomo almost 13 years ni wana ke be na kan experience here ni chomo class ni chomo nto kana kan masalati ni chomo student de kuma ta she nyimi in brother ni e boni kase mo ye 13 years ni what you am in your experience class ni chomo mi ye jeme sani bomoni otono na heshiba many kase ni enwe sano bomo da ke am ho position ke benke nyumo na wa mena na kan heshiba le bepie mala fu ekume ha me kume na ka influence na me ke na he no wo mu ke wana ke after na akpa ni ka ke te he ku me ma lock le na e bi question de ke lock mu wa me ken gbe ni ka se mo na ke subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ke atashi ke mo ye question ne to fe benefit ke han le ele ake show ama bi ne ke question ne man na le ma bi le ne ko e ba fe se na mo ke ha mi ke ne ba benefit me fe na ke bi ye man ke benefit me fe shimi ta ni mo ko bi question ne to ne ke lock mo ko mi lo mu waya mo ko wo je na kan be ko ni in blast ne ke mazhaba ne ke kuku na fi islam ne mazhaba shafia mazhaba ne ke mazhaba kamene muslims no ga mo fa me jela ameme hanafiya shafi'iyya malikiyya tijaniya mini ni asuma du magbona beni yo fe be like elo ebo wa ze ko to ne lo no to emi ne egbe ne batayin ne bon fon ni mo sini ko me ntela se yen ko no ni to ma fe mi to ma wole ngbele ne bi question ta ga to ga yo ke bi ta ga subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi in ho ya tashi si onu pa ibi onu pa woni bana de kan ni fa 1 2 ni na ke still e to ni Italy ni ba ko na gbene ni info na gbene wallahi ni kase mo kanyu mo gbe se mo be mi wallahi anytime no mo ewe alobo mo no obotu e sana we so steady o iman because the shaitan she woda ka chibi no bagbo me mo ni yo e shimi da bo mo no yo ho na kan no
kai moko to le se na o fe wazi na o wie ka bo Allahu akbar ka shaitan gaji ona ka o wie mu enwo amena wa ona ka bo wie mu enwo ma na ka ba ka bo na kan ka bo ko tu mi feel like yeah e ka bo gbe na onu tu mo ba tu fe le banza o be no wie ka bo ne cho ko bo mu ni bo hu obotu ka bo no ko because she tira mo no water na je na mi e ko beneti fe he no water majlisul ilm annabi sallallahu alaihi wasallam le den chene e ke na kan e ke he ko bena ka se numoniye ni me ba pa e bole na men ka se numo wolu e يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ما يكون بينهم أبوا منا ينموشينكمي نامن كان ينمولنا مكينشامي فهنا متى نمبرك بفويش نامن يجي نامن دوما من أنك أشيموي nini mo epleke amete shida dan mo epleke e jomo shike ba me no ke mo bona mo shike ba me no nini mo eche adebo wuji ni benkele ne echa me ke bole ni lehu echime ntla bi etan ya amete oje ko bibi oni o enshege shaitan ba shi we follow wallahi ni ka se mo chianchien die hwe mo heni wona gbe kan bi ani ba na me ka se ne sana o we se aka me matrack no Jenny Chomo ke share ko ka gbene mene ka 2 minutes to 30 minutes 3 hours na share sani ake counselor me mene na fe na ka makaranta bi wana ka mako Quran ni ma fe bo entomi she shele owi Quran ni ma fe bo entomi she bu ebu mo Quran ni ma fe bo entomi she afo shege e fe girlfriend ya bote moni ma no kwe at least julo no ba na le ni at least kele ko le ke sebi ke banas si julo ni mi ejeme yin wo ni ne yen na ka analysis e jamono na ni je muslim shika muslim ko metu we kenkle po ena ka me aje makaranta si be makaranta je fe corrupted down schools po o me bikama na ke mi to mbile ni senior high school we si mi to ne ya islamic school ke mbia ke mi je islamic school no jon Tomi no jo to ye Ghana ne no na wo eni na ga hijabe duko na ga fion gwa na ga hijabe no chon na she wo te église alo male ifo na bagen na bona inawo mo le mine ole mal Adams o ka mo le no ni ano église ona ewa Islamic school ni si wote meni washo jime wole ni ya no jime na kano Islamic secondary en suhum na kano ne bia na ina ka Islamic school na aka nyumwa mo ya jime je port of Ifia minewo because after ni men kase ni adun nyumwa gbe se mo ke wo amemi ma mo kini kase ne fe rasta mo kini kase ni wana ke ko abaka wo hijab ke ba ne ke no se kun bagajo mini CD ya ni nemi e bag mi ya 40 al hadithati ke bi 40 al hadithati na fi 40 siya wallahi ni ngbe se mo e very important na fi be pi ni ke min chini le tanken se ne ke point ne in emphasize o bona fe mo ko ni nkase ni whether being it in the Islamic sector alone in the secular sector. So what I'm emphasizing on is taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala and obedience when it comes to the field of knowledge, because knowledge is so virtue to Allah subhanahu wa ta'ala that he said يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, then he said darajat. For those who believe amongst you, Allah will raise you above people, but for the knowledgeable people, Allah said you are of high standard. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, my inheritors, the inheritors of the prophets are the knowledge, are the scholars, because he said for وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرَّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. For the prophets who are the best of creation, they did not leave dirham, CD or dollars to be inherited. إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمِ, but they left knowledge. So man أخذها أخذ حظ عظيم. Anyone who takes that part of knowledge has taken a very great portion of life. But shaitan will not leave you there. In your knowledge, shaitan will put arrogance in it for you.
In your studies, Shaitan will put arrogance in it for you. And therefore you'll be having the knowledge, but because of arrogance, you've nullified your job. You will nullify your job, you will spoil your job without failing it. But on the day of judgment, you come and Allah said, it's not for my sake. You say, Allah, I studied the Quran, I taught the Quran, I did this. Allah said, you did it for people to praise you. And indeed they did. They did praise you. So go for them for your reward. So Allah, it is very important. Knowledge is the best of things, best of everything to get on this earth. And on the day of judgment, after the Prophet has gone to Jannah, the scholars will follow. They are in the inheritance of the Prophet. But Shaitan will not leave that post for you. He will try to struggle with you. And what can save you from Shaitan is the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. So that when someone is learning, he wants to just finish the book. We've delayed on one portion. Oh, let's finish. Why do you want to finish? You want to finish so I get a certificate to become a scholar. I said, no, I have my master's now. Today people don't even study anymore. Yesterday I had a meeting with one guy in our community who has memorized the huruf of the Quran. Huruf, you know huruf of the Quran? That they can read. But they don't know anything they are reciting. And for 10 years I've been advising him. He's my close friend. And I told him that we'll be making jarh on you. Because the method you are taking the children on is the method of bid'ah. You make the children complete the madrasa and become arrogant of the environment. Arrogant in the environment. Because why? No tarbiyah, no train, no adab, nothing. You are just teaching them what they cannot benefit from. If it were to be the huruf alone to be taught, Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Alif Lam Mim Dhalika, recite like a parrot. If that is the reason, is that why I ask him, is that why Allah sent the Quran? Allah said, تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. Blessings unto Allah subhanahu wa ta'ala who revealed the Quran, who sent the Quran, so that it will be a warning to mankind, to the entire human beings. But the Quran now is just being recited. My daughter has finished the Quran. He has finished the Quran. We say, she has finished. You'll be thinking, if you know knowledge, you'll be thinking, MashaAllah, he has finished the Quran. MashaAllah. You may be thinking, okay, you finished the Quran, MashaAllah. What does Allah mean when He said, وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ الْقُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا? What Allah means by the Quran al-Fajr here? So Allah said we should recite the Quran at Fajr, because reciting Quran witness. Then you yourself, even that is when the person understands Arabic. Then you'll be like, Subhanallah. That's not what Allah meant there. Quran al-Fajr here, Salat al-Fajr. So mean that people learn the Quran, they don't know the Quran. So I warned him that I'm telling you to embark on I've been telling you 10 years ago, you have to embark on it. If not, we'll be warning people against the madrasa. You people think there is no security for Islam? No, we have sacrificed ourselves as securities for Islam. And we will do that. I don't care. I've warned you 10 years ago. I've come to you again. This is our society. I told you, teaching is our society. And if you think Islam has no custodians, Alhamdulillah, we are custodians of Islam. And we don't care about anything. We don't care. What you have to do is to take us to court. That we have tarnished the image. And court, what do we deal with in court? Evidence, facts, proofs, exhibits. And we deal in court. But personally, you cannot attack me in any way. So what you have to do is to correct, because this is causing great harm to Islam. Teaching the people and later become arrogance on elders. Teaching them and later become thieves and armed robbers. Later enter into politics in the name of Islam. Currently we have a minister who is a corrupted Muslim, a Shia. These are the people in our system who did that. These are Malams in our Zungus, bringing them up without any tarbiyah, without any training. So we don't tolerate any students who have no manners. And that student have to be put on track before it gets out of hand. We have like 3 minutes or 4 minutes or so. Allah subhanahu wa ta'ala said, praising the scholars
Allah said, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. In Surah Al Imran, Allah said, شهد الله, Allah has bear witness that أنه لا إله إلا هو, that there is no deity who deserves worship except Him. وَالْمَلَائِكَةُ, and the malaika also has bear witness to that. وَأُولُو الْعِلْمِ, and the scholars. Anyone who believes there's something beside Allah that's supposed to be worshipped, means that person is not knowledgeable. But for those who have true knowledge, even among the Christians and the Jews, they know that there's no one who deserves to be worshipped except Allah subhanahu wa ta'ala. So people who have knowledge, they know that Allah is the only one who deserves to worship. Therefore, I told one pastor in 2008 who decided to come and learn the Bible from me. I told him, if truly you are going to learn the Bible, truly you are going to learn the Bible from cover to cover, you are going to become a Muslim. I'm not saying you should become a Muslim. I'm telling you the Bible will make you a Muslim. That's what I told him, and he didn't believe. After 1 week, he started grasping his faith. He said that, wallahi, now what he want to do is that he want to be in the church and then like start convincing the others small so that they also join Islam. And later he looked at the salary, everything, said no. That is how it is. True knowledge, even science, if you study science deeply, it will direct you back to Allah subhanahu wa ta'ala. Because Allah said, سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Allah said, we are going to show them our signs in space and amongst them till they will come to realization that Allah is the truth. So true knowledge, any knowledge that you see someone studying that doesn't bring him close to Allah, that is baller. Zoom lion dustbin, that is it, nothing else. So true scholars, they also bear witness that none has the right to be worshipped except Allah. None has the right to be worshipped except the Aziz al-Hakim, the mighty, the wise. But today what is happening? Our time is gone and we have to pray Isha. What is going on today? Our scholars, let me tell you the truth, they are going and they are almost done. The scholars, majority of them is gone. Let me say 99% are gone. Left with only few, which are also unknown. The rest are just noisemakers. The rest. Now we are living in a system where 99% so-called scholars are just noisemakers. But the real scholars, someone thinks someone who has a degree in Sharia, degree in Hadith, degree, masters or PhD in something is a scholar, automatically a scholar. We will talk about that later. But Allah, the Prophet ﷺ promised us that knowledge will be taken away from us. Inshallah, we'll continue that next week when we come where the Prophet ﷺ, he said, إن الله لا يقبض علم الانتزاعا من العباد ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. The Prophet ﷺ, he said, Allah will not pick knowledge or raise knowledge from amongst us just like that, by surprise. No. He said he will do that by taking the lives of the scholars. He said he will take their lives to the extent that it will remain the time when there will be no scholar, true scholar. The people will take illiterates, juhal, that's the epitome of illiteracy, will take them thinking they are scholars, and they will make them muftis. You know, today we have someone online, let me say this, I know it will hurt, someone online called Mufti Menk. Mufti Menk, people take him as a scholar. We have Mufti? Plenty Muftis. Say Mufti Menk. So you think Mufti, that's Mufti, real Mufti. So people say Mufti Menk is a scholar because people don't know the scholars now. They will take illiterates as scholars and they will give them fatwa and
They will misguide the people while they are also misguided. So someone asked me, Mufti Menk is not a scholar? I said, correct. He's not a scholar. So what is he? I said, he's a speaker. Mufti Menk is a speaker. He's a counselor. Counselor in what way? Islamic counselor? I said, no. General counselor. His video, Christians enjoy, Muslims enjoy. And that's the job. That's what he studied. Humanitarian, what. So I said, Mufti Menk, he's not a scholar. So what about Zakir Naik? So Zakir Naik is not a scholar within the Islamic fraternity. He's a scholar outside Islam. He studied medicine, and then he read the Bible and read the books of the Jews, and then he preached to them. But in Islam, the real scholars are there. But because they are not known, these people are those who make the noise today. Not because I'm against them, but because I have to make the hadith of the Prophet ﷺ relevant to us so that we know what is happening. Because I know right now people will be shocked and be like, wow, so Zakir Naik is not a scholar? I mean, it's not a scholar of the deen. Mufti Menk is not a scholar. No, not of the deen. That's what I mean. Inshallah, when people start to go to the scholars for real knowledge, then we will realize what the Prophet ﷺ is talking about. If not, you will say, but we have a lot of scholars around. That's what we will be saying. But when we get close to it, we'll be like, okay, we now understand. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us with the few we have. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless our intentions. May Allah subhanahu wa ta'ala guide our intentions. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us Jannah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala not to take our lives except when He's pleased with us. And may He lead us and guide us and strengthen us on the straight path. May we remain on the path of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba. And may He guide us to realize the truth and run away from the evil. May He guide us from falsehood when we see it. Because sometimes you can see falsehood. This is falsehood. But if Allah does not guide you, you cannot come out from it. How many of you have spoken to Christians who said, your religion is true, but up to now, he has not stopped Christianity? So sometimes we ask Allah subhanahu wa ta'ala that may He strengthen us, that when we see falsehood, we run away from falsehood to truth. And may Allah bless you for your patience and the time. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum.